Lagip Lagib di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga inta idramay ta ket nagapo kanipagayam tayo a Mike ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem inturturad kon ti nagsurat ken ka. Amok ngamin apakaadawan iti adal toy pakasaritaan ti biag ko nga inak istoryaan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Kasla ni Manong Mike Dayjay Wan! Isong agpaisong. Tinasayaat. Asit gakman ti kapsat ko. Ang mga noagur-uray iti pasahero isuan nakaparada dito Ni, nakadumog mat iti manibela ti taksi nga iman maneho na. Hoy, Manong! Anya ti aramidam dito Ha? Nay, si Kamat Gayam, Regine, ading ko. Wan, anya ti aramidam dito ko na. Kasla na unog ti pampanunutam. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kwa? Awan man. Si kakit di man. Tilamat manlaw mo. Nakitak ngamin anak kadumog ka iti manibela tilugan mo. Anya ti pampanunutam aya. Awan. Banog ko la siguro da ito No nabanog ka, di agawid ka pa, itaing kapay aginan na. Ing kapay maturog, Manong. Uwan, agawid ako ito na madamdama. Agpasadak pa Nala, panawan nak dito yun. Kayat ko tiyag may mesa. Sa tino katanti ayan na rin siya. Kano dito lang, ba't pinangikak? Ay, awa na talaga. Sapay last day siya yun. Nay, asino mat nga taaya, ti text a text. Ni pare Rodel man. Pare, intun bigatan ti due date mo. Ipalagip ko lang ang mga numalipatam. Ay, may samot na ito Sana makauray. Kaslay tarayak yung utang ko kinuha na. Ay, just kikit di. Nanang, di mo't pinawitan na kayo manan ni Diana iti kwartayo. Wan, kinapudno na, kaalalak laeng itay ijay bangko, anak ko. Ikandak man mo't nga ron iti kwartayo, nanang. Anya, nay apay awan na pasadaam aya. Apay, dumawatak pa'y ayan o da napasadaak. Ket no allowance ko laeng matiimpaw iti kabsat mo. Imposible Dakkel ti sweldo ni Diana ijay. Iso sigurado adakkel mo't nga ron timpaw it na kada kayo. Basit laeng tadda kanumet paggasgastusan na ijay abroad. Ala, basit no basit. Basta ikandak iti kwartayo. Pangaramatam aya iti kwarta, anak ko. Sana na masapol na damagan yun, nanang. Basta ikandak latan. Addamet panggadam, ngem apay ngay adumawat kapay laeng kanyak. No sakti dumawat, nagado sa uyo. Ngam no ni Regine akabsat ko, itad kayo nga itad. Pag kunaamat nga ikikak iti kwarta ni Regine, Wana, takanayon nga umay diti balay. ay nahaatap mo laeng dayta, anak ko. Saan adumaw dawat ni Regine iti kwarta kanyak? Isupay kit di ati mangmangted kanyak. Nakaado kay manakunakon. Jakpat yan day tangay bagbagayo. Ikandak kit din iti kwartak tarumarakon. At iti kwartam, Nanang. Kukuam amin ng dayta. Nay, apay nga ikanak iti kwarta, Regine. Katuan tapno adamat kwartayo, Nanang. Ay naagyaman na kanak ko. Nakasingsingpet ka talaga. Kinapudno na, inala amin ni Manong mo amay ti kwartak. Napatag ka nung amin ti pangaramatan na. Anya? Ni, pangaramatan na ngay kumaiti kwarta. Katawan mo't sabali a paggasgastusan na. Ay, jakman am mo iti daydi a tao. Rinabiimot nga agpasada.
Ngem kanayon met ang maibusan iti kwarta. Naa, naglukon day ta Manong Mike. Kasaritak tuman nung maranaak. Ay na, bayamon anak ko. Amangan no isunto pa'y kitditi saan nyo apag kinaawatan nga agkabsa. May sapay. Ano ito? Medyo okay man ang triknak. Ni Bossing di umawag. Sumbata ka. Hello, Bossing! Kasano? Kasangsangpot bilang niti San Fernando. Umunig kami niti kasino. Sa tino dayan mon. On the way ako, Bossing. Okay nga ron. Urayan na kangarunan dito, Mike. When Bossing, don't worry. I'm coming. Si mangpot kamot gaya mo, nanakaw. Owen, ada ka di pa yung nabati ang makan? Adda pa'y mo tanak ko. Adda di taref. Mangan kaya. Alangan ba't Ang damagak ayamat iti makan no jak mangan. Common sense mo ten ananang. Ha? Ay ikwa. Agdamdamag aklaang mo tanak. Makapungtot kamot ladagos. Kasano ka dagulit kayo mo't ngamin? Siyempre, no nagdamagak iti makan, automatic dayjayan ang mga anak. Sige. Mapiit laang nga ron ta ipapudot ko ti makan. Itugaw mo pa'y laang dita, anak ko. Adda sabali amadmadlaw ko kin ni Manong mo amay, Regine, anak ko. Anya day tananang. Kasla kanayon nga da pampanunutan na. Ken kasla kanayon asaan ang makaid na. Naglakapay ang makapungpungtot no kwa. Ha? Adda lakit di parikot ni Manong mo, anak ko. Iso akas jay akanayon ti Jarna. Ay, kinapudno na. Nadlaw kumatday taken kwa na nanang. Nagaddayo ti pa kaiturturungan ti imatang na. Kan kasla kanayon ang maikulkulang. Husto ka itinapaliiw mo, anak ko. Kastamot laang timadmadlaw ko kankwana. Ang mga noadda nga agpay suparikot ni Manong Mike, nanang. At nakadi pa'y kwartayo dito, nanang. Pangaramatam manen iti kwarta ay anak ko. Katno kaalalam laang iti kwarta kanyak idinaminsan nga aldaw. At nangarod pangaramatak. Mas daaw akon atalaga ken kamay. At damot pang gadam. Ngam apay adumawat ka pa ilaang kanyak. Mangtid kayo kid din. Nakadupay la sa uyo. Awan kwarta kanak ko, naibusen. Ikanda kid din. Awan nga rod kwartak. Mapaaddam ayati awan. Imposible ang awan kwartayo. Wano intedyomanan ka ni Regine. At dayta ka man ako nakon, Mike. Managatap kalaunay mo't. Sa anak amang mangtad iti kwarta kin ni Regine. Oo, jackpot yan na tayo ngay bagbagayo nanang. Amok paboritong nga anak ni Regine. Saan apod no dayta nga ibagbaga manak ko. Agpapada kayo anapatag kanyak. No didak ikan iti kwarta, aggulo Mike, O niya, ikandak iti kwarta, wano iburandis ko amin na kagawaan iti balay. Agpili kayo! Apay nga awan mo ti dakkel at TV yun, nanang. ay, awanen at talaga tainala ni Manong mo anak ko. Inala na kunayo. Sa dino ay tinangipanan na, nanang. Ay, tsaka mo iti kapsat mo. Basta binagkat na mutlatan. Kasapulan na kanuti kwarta. Mapan na siguro ilako Anya? Nabarbartek met ngamin asimmangput itay. Jak met kayat akong traen, wano lapdan, taamangan no aggulo. Iso abinaybay aklatan Ay na! Ha! Aglablabasan ni Manong. Dito ayak pailang agtambay. Mayat dito tawan unit at labas sa tao.
Nang rona kat kasto yung nagtutulo. Awan mat siguro makadilaw kanyak dito eh. Diyos kay, ulak-laki din no sino tinagtuktok. Manong, taxi, mabalin? Manyamot na. Ulak-laki din na awan pasaheros dito eh. Ibabak titawa tilugan. Manong, taxi? Sa din ako mati papanamaya, miss. Ijay ko matrangkuville, Manong. O sige, lumugan kan, tay tulod ka di papanam, ading. Oh, apay yan, friend. Itay kapay apo manag na din na. Apay ka din. Sapsapulon mi nga rod ni Manong ko, friend. Sapay di nasungsungbatang ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Ni manong mo amay ka di tidakda ka matam, friend. One friend. Taapay. Sa dino tinapanan na. Day tangarod ti Jack Amu, friend. Saan kano nagawid ijay balay idi kalman. Sakit na amuak nga inlako na kano ti dakkel at TV da ijay balay. Anya? Nay, apay ka no ngay mat ngayon lako na ti TV da, friend. Jackman amu iti day di atao. Sigun kininanang, agparparikot kano iti kwarta ti kapsat ko, friend. Di mat ang paspasada iti taksi. Wan, ngam Jackman amu no apay akanayon mat amaawanan iti kwarta. Kat ita, manung aldawan asaan ang nagparparik na. Amangan mat no adda iti balay ti nobya na, friend. No adda ko manobya na, mabalin a husto ka. Ngam awan mat amok anobya na, friend. Amangan no adala ang pakakumikuman na. Tinasaya at ulitin manin nga awagan. Barang sungbatan na ka, friend. Hello, bossing. Itay nakapailangan urayan dito ay. Ayan mo nga eh. Di kaya danag, ta umayak na umay inton madamdama, bossing. Ay kahit nagawa ma. Di ka punto-punto. Nung di mo kaya't di may musar. Ireserba ang nak, bossing ha. Umayak kon. Word. Anam agawa ama. Amumat kanya kon. Jak kaya dagur uray iti mabayag. Ay wul kaya. Derby manen itong Domingo. Sumor ka? Wow! Mayak day ta adamag, bossing. Ay, siyempre ah. Basta no. Oh my God, tapno i-text ko iti taok ijay no mano tayo amapan. Wan, bossing, umayak. Okay nga ron. Ala, agawa am ti umay, tanay, at dapay iti-deliverak. Wan, bossing. Nagkasapulan ako na niti kwarta na lang. Anya? Pangasiyo, ikandak iti kwarta. Ay aglablabas kan, Mike. Inlakom lang aruden ti TV. Ita, dumawat ka manan iti kwarta kanya. Ikandak ko na tanay. Talaga akasapulak ti kwarta na lang. Katno dandan ni inaldaw ken rinabii kamat nga agpaspasada. Pangip-ipanam ngamin aya iti kwartam. Nagadukit din aya salsaludsuden nyo. Ikandak itin. Pasensya ka na nako. Ngam talagang awanen maitid ko. Mike, sa dino ti ayan ti washing machine. Insaldak pa lang na lang. Anya? Hindi kayo matanagan. Alag tumot lang na dyan. Ay unay kamot na anak ko. Idi na panalawas. Jay TV kan computer mo tinlakom. Idi kwan jay speaker. Kan jay daan a cellphone mo. Ita, timat washing machine tinsaldam. Kita tama nga no pati ref tayo kat iraman mo nga isalda. Kasi tinako na kita yun. Di kaya danag. Taalag tumot lang na dyan. Agdis kitarak iti pang sakak ka iti insaldak akagawaan tayo diti palay nanang. Ay na, talagang aglablabusin ni Manong nanang. Agasem man ta insalda na pay gayam agraman ti washing machine. Ay, wan nga raw danak ko. Kitaan nyo tairaman na pay ti ref nga isalda wenno ilako. Day tamot nga raw timbagak ken kuana. Ngam dimot nagtagtagare. Saanen anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak. Kitaan nyo tamangan no agraman to'y balay kat isaldanan. Ay, saan mo't siguro?
Saan mo't siguro ang maaramid ni Manong mo day ta anak ko? Ay na, di yula mo ananang. Idulin nyo kit ding agpayso ti titulo ti balay kandaga. Ang mga nuinton madamdama, agbalaw kailangan. Awan gaya man ti papeles ti balay kandagayo. Kat, nakasaritam ka din ti kabsat mo, Regine? Saan pa'y nga rod, Windy? Kinapudno na, kagap-gapok laang ijay balay. Ngam awan mat ijay. Ninanang laang tinadanon ko ijay. Ni, sa dino nga rudin nga'y tinapanan ni Manong mo, friend. Jackman amo, friend. Nakakaasin ni nanang apagdawdawatan na iti kwarta. Ti Jack kayat nga ugali na. Naghilig nga agilako ken agisalda kadagiti kagawaan ijay balay. Isu ama surunak. Anya? Naglukon ni Manong mo, friend. Inaramid na ti kasta. Ay na, masursurunak nga rod. Isu ama sapul akasaritak ni Manong Mike. Saan ama balinti kasto yung aramiden na. Talo nga aldawon asaan anagaw-awid ni Manong mo anak ko. Sa dino nga ingatan tinapnapanan na. Sapay dimot makontak ti cellphone na. Ay, huwan nga rod ala, di kay agdanda nagunay nanang. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasano ajak agdanag kat saan moten nga agaw-awid jay kabsat mo anak ko. Saan na bali tasap-sapulan moten dagiti masaknan ni Manong nanang. Diyos ko, no sa dino man ti ayan ti anak ko ita. Sika kumati mang tarabay kan kwa na. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Diyos ko. Amom ka di asinapsapul da ka iti manong nga aldaw, anak ko. Nanang, Diyak pulos ni namnama nga da kamot gaya man dito'y pagbaludan, anak ko. pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga min ayati inararamid mo. Apay atin iliwda ka dagiti pulis. Natiliwanak nga agaramat iti may parit nga agas, nanang. Diyos ko. Aklunak, basol ko ti amin, nanang. Diyak ammo tinararamid ko. May anak ko. Ay gumunak iti sugal, kan may parit nga agas. Kat iso ti sinapsapol ko. Iso akanayo nak agkasapulan iti kwarta. Nalaos ti panagbabawik, nanang. Italaang ama amiris ko. Amadigayam ti kastini nararamid ko iti biyag ko. Sa pala ko matamo pakawandak, nanang. Kalpasan ti sumagmamano abulan apan nakaibalod ko, nakarwarak metlaeng. Ket manipod idi saan akon anagaramat pay iti maiparit nga agas. Ita agpaspasada akpay laeng iti taksi ditoy syudad ti Baguio. Adameten ararmek, iso na laeng taadda ije ballasiw taaw. Kanayon ko nga ikararag iti Diyos, asapay lakuma, taikanak iti kirad ti pakinakam amang ipudno kenkwana iti napalabas ko. Bareng maaklunak ket isumeten ti babae nga ikalaysak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Mike. Ken ka pagayam Mike, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo. Likli kamon ti sugal ken panagusar iti mayparit nga agas. Dimon sublianan dagita abisyo. Nupay nagbiddot ka idi, di ka agbuteng nga agbabawi ken agbalbaliw. Inikanda tayo ti Diyos iti gundaway tapno sulnitan tayo dagiti nagkurangan tayo. Kang runaan iti amin, inikanda tayo iti gundaway tapno papintasen tayo pay ti biag tayo. Laglagi pamkuma asaan pay analadaw ti amin tapno agbalbaliw ken mga barwanan para itinapinpintas a masakbayan. Alakastan pagaya Mike, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangan.